Na ye kai wo se C4C seat match jackpot no baso den twa na wo be di seat match obi benya 5k ahye no ho go fu sika na bagana for anti C4C ye di Ghana manti ye di seat match na obi so enya sika na ode kodi fie wo mo che 30k 300 million OCD no and I want de ma seat match nipa 6 5k ti de hia ni so betwa na wo hwa Adom TV uti Adom FM uti Asampa uti Hira utwagum bo hwan sa wo number na ya pick here na onso wanyamo ebie by 4 p.m. day na wo hwa sienti dial *281# *281# wo all networks option is 6 ucha 10 cedi tema kunkum ni ekejwana nkasa ne san sokoban fantino omune ginemu ehwan so awe ne big C4C osi twa na obedi edwada ba bia C4C liver specialist aba ni ebe kasa Dr. George Siama Jr. edani babidi enkomwe and opay the complications of cardiovascular diseases. And on near Baby Fem. Do you want Quaba? A beer bocody. Top in bad. That's it. Yeah, that's it. Cardiovascular disease. Yes. Condition. So here, that was in Yada of your force was. Yeah, cardiovascular disease. The year came and say, you need your cardiovascular system. Na cardiovascular system no you say are made up of your blood no your blood vessels and akoma na nkasa enti akoma no so de I say abribia no e pompe enti ebo a na pushi moja no so I say nante in the path enti eno ne blood vessels na moja no ebe fem no ye hia se moja ekọ adwen mu ekọ ntin mu ekọ nipedia kwa ne nyina enunti se obakra efefura in the first 3 weeks na akoma ewo akwala no aformo dada ansa na maame kura mpo ehun se bi wa fefuru enti a very important system man yankopon dia amaye si enu medura ye blood vessels na special receptors na wose agi eduro no na edi eduro no nante ansa na eduro no timi akobe bi akwa ye ejuma enti se o how bi ebeto sa system na eboa Emma moja tuminante wabra moja carry nnuane ahoden oxygen nutrients ahodo a be feed adwene ne ntin nyina no or how bi basa system ni mu a na chese yakasa wo cardiovascular disease na mesrew World Health Organization ma yeti ase se yare a egi nipa nkwa eye chronic condition me kire kwankwa yare a egi nipa nkwa pa no de edikan eye cardiovascular disease obi be bisa se na ebiti se de Sefia, your hypertension, a cardiovascular disease. Kai, say, akomano ba, was a pompi moja. Sa mojano, akomano de airbano, and there was a 95 blood vessels. And so, pressure now, akomano use no, say, I know dear, a say blood vessels no, and my blood vessels no more tissues no start to say, a say, in the long term, it make of far or how be brave eba. Empo, ye nipediano, your adipose tissues. If your adipose tissue fat storing tissues enti fat be breba oni pedua mu a eno na be store amaye enso ebi wo ha na fat na do so no na yegusu a ye ne o ma fat ne ba no wo de ene say eat sleep repeat udidi a na wada na wasan ato aso onye exercise bia onye anything na be ma endurance be boa oni pedua no be ma energy level no akosra na fat na ben a obohu sa adoso na afi ebu afaso ectopic fat deposition na aba ye anwa wo moja ne mu bebre eno no to me block your blood vessels no ema akoma no bo excessively no so kire say akoma no bo bro so more than the normal way ntubo we say woti wa na akoma no bo na woti wa wasum enso akoma no bo ai ni kwan say woti wa wasum eye science e kire say BBC akoma no adwuma no kwan nti wo say wo hwe blood vessels no ana wo hwe akoma na nkasa empo ohwe omoja na nkasa kai infections ahodo ba ni pedua ne mu na ye ntimi entreat ni ye a
ebe systemic systemic a etimi ma omoja no ye take stasis moja no intimi nantie in a long term ema akoma no bo excessively a eno so kofa or how e de beto ni pedua so these are some of the major things in general ye cardiovascular disease any what are cardiovascular system so my own signs and symptoms say ya me hu bibisa metu ho anamo. Signs and symptoms of cardiovascular disease pain bebre no a silent killer. And done it in show. And into your body rosy check up at least once or twice in a year. Your check up. No who status, who state, who circulatory system no. Who how are ye juma fa. Bibia be ye juma ye wo ni peduanima ehia moja. It is silent killer. Baako pan no mouth signs bia but ebi wo ho na ebeda bibie di a kirewa. Etimi ma wonya palpitations. Na chesa akoma no bo a oti ewo wasom etimi ema oti paa no bebre wo ho a eye frontal anase occipital woti ko no bebre bisukura timma weni so echinwo ema weni so kura so ye wisi bebre ema enna ho ye de o stress level etimi kosoro nti how no so say o stress level e kosoro no na o produce more of the stress hormone na sa stress hormone no so ema o blood vessels no e kan abomu more. And we are some of the signs and symptoms. It may cry massive onsa ayetitriti because we have good blood circulation. Constipation cry to me back because we have good blood circulation. When you know we have diplopia, vision no by a double. I did have one, but we say when so these are some of the major signs and symptoms are cardiovascular diseases. It me edeba. Yeah, complications. So, say many aba me mama, papa. Who signs and symptoms ya bossy na we into ho anamo mesrew or how kese pan say lead to CVA cerebrovascular accident stroke adwene no benya accident e pa chaw adwene nya accident vascular dementia ba na chese arefie beto so bebre o refifi ni oma bebre o bronchus area no e benya problem e hoso so ne boyen wo ye kasa ntibon wo say speech be ebeye bled and sled bebre ebi so kra o ha onya hemiplegia ofa tumi adwojo ema empo eka woni pedua ni nyina onsa eye titriti bebre kai si ye wo akola foforo na ekomode na ontimi nkasa se ekomode no ti ya na osu saa na ntin no so tie se ekomode no na so wonya nutrient na wo se moja no de mani ni ye a no no so start se osu ni sunu ni se na eye titriti one mind one fee no apebo so ho no adwojo na afi ofa adwojo na oba be bedre no wakampem misro kidney problems so to me ba because of cardiovascular disease akoma no ene ye kidney ye adwuma bebre enti say ye nhwe yakoma ni ye a kidney no so ye very hungry organ opemoja ti anhwe ni ye a ono so to me nya problem ema insuo kura no start say age na ye ni pedua me pa chaw mesro se bebi a owo bia no mo wapomodin ho ehia or how bebre or hodie nanso be yare pe na wo ha nyina ya ba akopɛ mesro but modiana hwehwɛ C4C liver specialist ekira kwan Adom nti ye all over Ghana and to some extent some part of Europe ye de draw and waso abegyeso ye friend Liverpool na mesro but modiana ma wonsa enkebi number me de to je no ofra 24/7 ye bejo so na ye no edi enkomo ye branches ahodo bebre no so Central Region Cape Coast Green Hill opposite Addison Square Garden Aguna Odoben so branch kese pa ewo ho Accra ha ye wa Denta SDA Junction Kumase ejo so kwa Mojache Junction na ewo mesel but modi anafa number in a friend place you order for Liverpool more than one ubenya a special discount na free delivery no so go so aye ejuma number no 050 00 40 331 050 00 40 331 and now 050 00 40 328 050 00 40 328 C4C liver specialist hospital yes so brebo eya won kwantikai na hye no so na kai say ya giendo ni di gia treatment plans ni di tina abribi ye ka say once treated forever treated anope yada obi biaste yeah so yeah that's C4C liver specialist na yete won en kano Mr. Obede no hwaniye na fa de wo so de ka ho Farmer Trust for any Farmer Trust Limited for adwumaku a wo mo nro ahodo nyina bie na ye wo Value Vite ye Value Vite UK Limited for
ye boa ye mpa samfo ni pedua ne mu ye wo value man value woman osteolife platinum plus hair nail and skin beauty plus omega 3 fish oil immune life Antroflex Plus and Menocare. No way nyina no ewo ho a eye niema woni pedue no emu Luma Trust e drone de tatahwe se malaria pa na hawadwen a Luma Trust for the show to me na onso kokope bi enom eye mpanifo ne nkra de nkra no suspension wo ho baby vi drops and ne syrup onso eboa ma motofo no nyine kama fi vitamins ne minerals no wo mu kama ma nkra no omunyina ho femu se wo hwe misisi e wo pain mu oba bi yo ya pa dia neurodol gel eno na uhia se be betumi aboama pains bi a wo go through no eno so yi no e de free ho ye wo bioglobin syrup ne capsules so a ma iron vitamin B12 folic acid so e wo mu nti obi a wo ta ka se wo moja so ate no onya bioglobin syrup and capsules no bia and also to me eboa transor 400 and also a yedre kun etia and so ni pedue de bia no no phone so nya transor 400 ni bi enum no ma bobo so nyina pharmacy ne pharmacy shops ahodo ni nyina no so ebi ewo ho no so ubenya ebi ato ti kokope wo de ewo ho ti yento aso yemfa be de ne mfamu anase madaroma mekwaba